ko niga muri kaminuza ndahaba gute bivanye n'ukwene mbanye nzohasoka gute bivanye n'iyo ngano aragenda arahura n'imbogamizi nyinshi cyane mu buzima cyamo ibikomera aho n'umutima navyo karande cyangwa kameremere y'ababyeyi biwe nuko ibyo byose no kuvuga biza bimurimo bivanye n'ibikomera bafise tuba dukeneye kumenya uwo muntu ninde wo gutera imbere kuko je nifatana ari umuntu aho umbwira ati ndaguhaye projet ingano ko ndaguhaye na investissement autant million ikore après na numubagije nta nifaranga ndimana ko wewe icyo tumufasha tumuza utahura kiriya kintu yakoze arahomba urugiri ya perte ya nesheke yagize mu buzima kuko nta muntu atagira esheke ejo nimana yagize esheke yararemye umuntu hanyuma aramuhemukira yicuza wayije no kurapoje simpombe ingorane imwe nasanze y'abantrepreneur ni entrepreneuriat. Le problème des entrepreneurs c'est l'entrepreneuriat. Jewe ndi Anatole ndandaza inanasi ndarose ibihumbi 10 by'inyungu ngwa kwezi nangahe ni 300,000. Jewe ndi Anatole nyene cyashaka kudandaza n'amapfuka ayo mavuka cyane kwa 5,000 ukwezi ni 550. Je ndi Anatole nyene cyazanga gutandaza nibiyoba. Ça c'est un problème. None uri c'est toi sert urumwe uci managinga good. Yes, murakomeye nizera ko meze neza muri hose. Jewe nitwa Frank de Answa. Ini ni Chanelian ni Dieudonné ndi. Kari mwese rero mu madukwikana. Aha turi ni kuri 7 Lovers Hotel nziza. Idi ku matafari kujya matafari uduganye neza ibarabara riduga ku matafari ni etage ndende kandi isa neza. So mushaka gusohoka ahantu hameze neza. Karibu rero hama muryoherwe. Turi kumwe n'umu entrepreneur adasanzwe, n'umunyeshure kandi ku université y'u Burundi. Turazaganira byinshi bigiye bitandukanye, experience zigiye zitandukanye ku buzima bw'umunyeshure, ariko kandi cyo tuza no ku buzima bw'umu entrepreneur. Tuzaganira kuri no munsi hama twungurane ubwenge bigiye bitandukanye. Turaguha ikaze. Okay, murakoze cyane. Nkuko bivuze natubeshye cyane. Ndi umunyeshure kandi ndi entrepreneur. Mu mazina yanje nitwa Prince Anatole Batungwa nayo. Murakoze cyane ko makaribu nga muri hotel. Yes. Haje witwa Prince. Yes. Ubundi byabye bambatije nitwa Anatole Batungwa nayo. Ha Prince yaje gute? Iziguro bandende kubera ubundi hari impamvu narishyitseko. Nari banishiriye ko niga muri kaminuza. Kandi hari impamvu nakize ko cyo ikindi kiganiro kuko ni twande yego merci beaucoup ko makaribu ndami hotel no kunyiza bya muntu mire nk'umu entrepreneur fisa ungana na hamaze gushika n'icyo shikije makozi. Yes, ni Anatole Prince n'umu entrepreneur je ndamuzi no muntu afite mu mutwe cyane rero twaza kwiga byinshi bigiye bitandukanye araza kudufasha mu kwiga ndetse no kumenya ku bigiye bitandukanye, ariko kandi watanguye amashuri ya University Burundi watanguye igihe ubundi jewe benshi nuko akunze kumbonayo ubundi siniga muri University Burundi niga université privée université ya Tanganyika natanguye 2021 ego début à 2021 oui. Février 2021 natangura université ya Tanganyika. Okay. Ubuzima bw'umunyeshuri kwanza bumeze gute? Tutanguye kwa ubuzima bw'umunyeshuri yiga muri kaminuza. N'umuje akuze. Wameze gute? Burya ikintu kitugonda kugora abanyeshuri muri make. Ikintu kidasanzwe. Ubundi yo wamenya ati jewe ndi umunyeshuri wo muri kaminuza. Utandukanye n'umunyeshuri wo muri secondaire. Ubuzima bw'umunyeshuri je kaminuza nizemo no ubuzima bwa ko butoroshe babutoroshe rero icyo gihe kitoroshe vuga ati none ko nzokivamo canja he iki ndakibamo ho gute ubundi bwo
ukungene abantu tubayeho dutandukanye niko n'abanyeshuri batandukanye muri kaminuza nta munyeshuri yambara uniforme kuvuga umwe wese ateza kwikonforma uko iwe nyene yiyizi akamenya ko yitwara n'ukungene abayeho. Rero ubuzima bwo muri kaminuza hari byo muhuriye ko byusire ari uniforme tonda mwishuri ukurikiza volume d'horaire d'apizwa gusiba gutunga service tusa mugabo ikikenewe niki koneka muri kaminuza ndahaba gute bivanye n'ukwene mbanye nzohasoka gute bivanye n'iyo ngano ni gute wohaba kugira ngo uzohasohoke neza ni gute ushobora kuhaba neza kugira ngo uzohasohoke neza ni gute mbega umunyeshuri ashobora kwiyungunganya hama akazosohoka muri kaminuza ari umuntu akomeye murakoze iyo tuvuze kwiyungunganya k'umunyeshuri hariho bifata process ndende d'abord si umunyeshuri gusa uwo ari wese kwiyungunganya birasaba process ndende uramenya d'abord ninde wo kwiyungunganya kuko buri muntu wese yabwiza kwiyungunganya n'uwo afise akazi yabwiza kwiyungunganya kuko umuntu uwo ari wese ujya nabwiza kugira akazi abwiza kugira umurimo kuri ngaho nyene tandukanye hagati y'umurimo n'akazi niri akazi no kuvuga nk'uje ndaje nakoreye mu cyame kanaka barampaye contrat de travail chakuma contrat d'essai contrat de durée déterminée no kuvuga ndakoze nabo contrat de durée déterminée hariho imitego banteka bakambye ati chaque fois wewe ugizira ikosa byatukiruka okay nico gihe rero kiba cyari niki aco nakazi jewe ncewe ku kazi kincherewe ku kazi barambye ati sigura gituma wacewe jewe ngiye ku kazi barambye ati utero utaha isaha rero itandukano riri hagati y'akazi n'umurimo niki ubu nibwo bwo ngiye gusaba akazi ahantu bangurira ibintu bitatu je barangurira umwanya wacu barangurira ingufu zanje barangurira n'ubumenyi bwanje ibyo bintu bitatu ariko iyo tuvuze umurimo kuva isi yakaremwa kuva kuri Adamu na Eva n'Imana yabwiye Adamu ati genda ndaguhaye iyi si yose uyigabe uyiganze icyo uzokwita izina jewe uhora Imana nzokuvuguza nzocemera uko nyene aho rero niho hateza kuboneka iki bonekera umurimo w'umuntu ubundi je yafise umurimo wanje nta munambira gutonda ryari nta munambira ngo wakerewe nta munambira ko karahera oya no kuvuga umurimo no kuvuga c'est moi ngira gute ni contrôler meni ko nkora nkamenya ko ngira gute nuko ngenza umwanya wanje bone bwobwo nigeze gusoma ahantu bavuga bati hajya intambwe ikora amasaha 4 ikaruhuka amasaha 20 ariko indogobwa ikora amasaha 20 ikaruhuka amasaha 4 ubundi iyo rero ufise umurimo nubwiza gukora amasaha 20 nubwiza gukora amasaha ukora we wumvuga ati iyo ufise umurimo hamvuga ati okay je naho nojyama siri mon compte aho agafaranga agiye fate kwa na 10,000 agiye kuri konti yanjye je ntakoreye hari abandi bakoze wowe n'umurimo ufise kuko nta muntu ati mvira ku murimo kandi mudeje umurimo ni gwawe mugabo uri ku kazi wewe siba sibe ryonyene nturica ceregwa kuri kosa kanaka barakwirukana rero umuntu wese yabwirizwa kugira iki kuba afita umurimo cyo twita rero umuntu w'umu-entrepreneur rero tugatse kuri ya teme yacu ni gute umuntu wa muri kaminuza no kunyene yo hasoka cyo bisaba nkuko je nabari muri kaminuza turasaba uwo muntu d'abord ninde kuko ubundi nakubwiye ko umuntu usabwiza gutera imbere cyo ganda cyishure yaba ari je navuga ati reka mba muhundiye nabanza kukibanza ku bindi bibazo nka bibiri canke bitatu
ko ubundi umuntu umuntu abaremya aragenda arahura n'imbogamizi nyinshi cyane mu buzima cyamo ibikomera aho n'umutima navyo karande cyangwa kameremere y'ababyeyi biwe nuko ibyo byose no kuvuga biza bimurimo bivanye n'ibikomera bafise tuba dukeneye kumenya uwo muntu ninde wo gutera imbere kuko je nifatana ari umuntu aho umbwira ati ndaguhaye projet ingana uko ndaguhaye na investissement autant million ikore après na numubagije nta mifaranga ndimafise nuko vuga uwo ni wa muntu yafashe iki yafashe ingwane ziwasanganywe azigira iki acazihuza na business nuko vuga ko biri ko service kuba ikiteza kuba negative wa muntu afise imibereho mibi afise imibabaro adasinziriye agiziki agahuza na projet yiwe uyo muntu ategeza kugira iki kuronka zita negative rero twakeneye kumenya uwo muntu wewe ninde kuko bivanye nuko tugusanze bitakugira iki kuko transforma twagira gute twaguhindura rero guhindura umuntu kuvuga iki duhindura d'une façon mentale duhindura mu mutwe w'umuntu twagutransforma donc abantu biriya ugahumuka byanjeje byari bikufashe nk'igitambara mu maso ukabanza ukabikura d'abord mico gihe twagira gute turashaka gutoza icyo twita ikigayi y'umuntu iyo tuvuze ikigayi abantu bacavuga ati icyo ni kiespanyol yese ni kiespanyol mugabo ikigayi gisigura iki ni igikije cyatumye Imana ishyira ngaha ku isi icyo ngizwa ukora kugira iki abaye bakubanetse n'Imana yonyene kunde migire gute ineze nanje mbigireho mbeho neza icyo gato gutoze tubanza kugira iki tubanza kukuvura twakuvura twabwira ekute tubakurikirana hanyuma tukabona tuyu muntu afise tere corporate ingwane irabafise niyihe niyi hanyuma ari nabandi bantu uwo ico ni kibazo ca mbere hari nabandi bantu avuga ati je ndakeneye kwa ikintu kuko ari ikintu agiye munagira gute ndanani uyo ntabasa n'uyu kuko ari umuntu cyangwa afise ibibazo kanaka mu buzima nk'akarobe nka jewe je ndanga ubujombra 2019 nari mfite ibibazo vre ariko mbya ati muri business ntazori gushobora ariko bijya kwa ntazi byari byo ko ibintu by the way mugabo uko biri kose zitatinda kuba negative mugabo amahirwe no uvuga na rose narita na makaboni maniniya na rose nyigisho ziki zimvura mutima yes bikomeje n'abafise era umuntu aramvura ndashobora kuwundi muntu mushashi afesora izi nyigisho za changement mentale zitsura kunyugura ukundi gushashi rero kuvuga iki bona kuba muri kaminuza usemvuga ati ndafise icyo ndiko ndagerageza gukora para primera no kuba umu entrepreneur rero uwo muntu agira kabiri yagize gute yakoze ikintu arananirwa ntabasa n'uwo muntu afise bikomere uwo tumuvura ukundi kwiwe kuko wewe icyo tumufasha tumuza gutahura kiriya kintu yakoze arahomba kiriya siperte yanesheke yagize mu buzima kuko nta muntu atagira esheke rero n'Imana yagize esheke yararemye umuntu hanyuma aramuhemukira yicuza wayije no kurapoje simpombe gusa jewe ndakugira ikibazo ntihamwe mpomba nkaba ndabipfuyemo ukacucika intege nkaba ndabipfuyemo abasi karabaye nabwiza kugira iki nabwiza kwa mpomba atabwa ati ikintu cyangombe ni iki atana kanubwire pa birare mu kitana reka nakwipa kugira nisubira kwico kintu gikora cyangire iki kimwe cyambere imbogamizi nishaka kumbere imbogamizi kiba kivuye mu nzira kandi ugira ikintu inshuro zitatu ku nshuro ya gatatu iyo ni réussite iyo ni réussite rero kuvuga uwo numugugira kangahe numugira kabiri nukuvuga kandi uwo muri kindi mpamagarira kugumana imbaraga yarafise donc turamwakuraje tukamakuraje kubera iki buriya ni jambo ry'Imana yavuga buriya ingufu Petero yarafise mu guhama abakristo nizo yagize iki nizo yakoranye mu gukorera Imana
buri bwo inguvu umuntu yo kuba akoresha mu gihe akaca homba nizo nyene rakwiye guca akoresha agira gute mu gihe bagiye gutera imbere. Yego. Ubu ni bwo umuntu acagira iki acafata ico gihe kibi yabayemo akasusha n'ikindi kintu cyashya agiye gukora kaziteza kuba negative. Rero hariho rero icyo umuntu abwiza kuba uko abateza kuba ameze n'icyo yabwiza gukora hanyuma hagira iki n'iki umuntu agira gute amuherekeza. Ubu ni bwo rwo tugira iki tugira intuzi ingwane mbere tugira n'iyi umuntu je kugira ngo nkore project kanaka nza kubaza aho dufira abantu nza kubaza abantu shaka kubaza umuntu ategeza kuri ico kintu sure oyo umuntu wiza kubaza umuntu ategeza ico kintu oyo uragize gute reference nza kubaza umuntu yihevye rero aho hantu rero iyo mbonye umuntu yihevye nigana cyane kiragura kwirugishikira kubera iki ubone bwo imyuka mibi kuri mu havinyandukira umuntu yihevye no kuvuga iki ni wa muntu nawo ubwira ati enda gwa akakazi donc natara nahisigeze natara nahisigeze uko nigeze umuntu mwigize kumbwira ati niryo ryambe atari kumvira ko no entrepreneur arambira amagara umunyarwanda kazi umukobwa w'umunyarwanda arambira ati yes Anatole yes wewe uri ingaragu cyangwa urubatse ati ndi ingaragu none uyu munsi tuvugana wakora iki nakaze mfise nakadofisho ya wakora iki bazi ko nakadofise nabwo ati ndi umunyeshuri arambira ati uri umunyeshuri ko biga muri kaminuza yego bende yanjye ati ninde yakubwiye ko ishuri arutsi dini pare bashaka kwa ubuzima d'autre pare ashaka kwa tarubutsi acarambira ati kwishura umara y'amasanga ntamubwira ati je nto ndasambi nkatasa 8 uva amasaha 6 ucukora iki ntamubwira jewe canduka nkategura ibyigwa byecu carambira ati nico Bill Gates yagusigiye ko nico abandi bantu bose ambira abantu benshi b'abanyarwanda nabo bateye imbere bansigiye burya ikintu cyo duhurira n'umwanya yambira ati uko yisi ivikagera umwanya n'amasaha 28 wewe rero ukora amasaha 6 nawe n'ukora amasaha 6 usari uyataje kucyo kintu uri kurakora kigutwara uburyo nta musaro kikuze ukoresha amasaha 6 ayandi masaha 18 ukayicarika urashaka kumva ico kintu arambya ati rero ngaho nudahindura kamemere ka ubaye umuhombo uko iyi CV kagera ibice 70 kwijana bigizwe n'amazi uko ibice 70 kwijana bigizwe n'amazi ibice 70 kwijana bigizwe n'iki n'amafaranga arambya ati yes amafaranga si byose ndemeranya nawe atariko buri kimwe cyose kigizwe n'iki n'amafaranga jewe ntiyari hafi yanjye kuko ari mu Rwanda nanjye mu Burundi mugane ko ndakubwira iryo rivuga ryarampumuye guhera icyo gihe naciye nahoza kurondera akazi jewe muri ku mugoroba niga muri kaminuza nkemera nkakora mwijo niga kumura comme ça harabaye intandaro ndagira gute ndatangura ndexerça muri commerce yes hanyuma ndaba umu entrepreneur rero umuntu yihevye igituma je ntamufana n'iki ni wa muntu ariko vyuka ariko nwicaye gusura kuryama tukamida gafungura agasubira akaryama umugore akashira ku kacupa agasubira akaryama kumugwa akagira gute mijura agasubira agafungura donc nibwo buzima ngo yevye kubera ikirere none nimba ijambo ry'Imana nimba yemeje ijambo ry'Imana n'Imana bati nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu none kuri uri ubukozi ujyanye ubukozi yes wore nico cyangire kuko uyu oyi nitwamara 5 minutes ko turaganira aranyandukiye yes ivyo uwo nyandukire rero nabwo ati hako rero unyangiriza ibitekerezo byanje nakubisa genda kubisa lo minimum ushobora kumwita abajyari mu gihe nawe ajya ndondera akaza kandondera akambwira ati mon frère mfasha kuko ubundi iyo uri mugendo guma uyu mu entrepreneur hariho inzira tubwiza ko waba entrepreneur bacimo si yari yose ni façon mentale umuntu mu entrepreneur agenda kuja ku mushoferi je nta modoka nzi kunyonga nta niyo ndagura mugasinzi ko hari umushoferi ashaka kunyonga imodoka arabinyuma
atekagira rivers iyo ari kagira rivers anduka je ndakora bira metro akaraba inyuma iyo ari karanyonga yavance naho nyene arageki araba imbere bikiza akaraba inyuma ni kude yaraba ni yaka agomba rabe abagatoye ni kimwe navuga ati wewe uri umu entrepreneur imbogamizi sindiko ndababisha vraiment zirabaho kandi zishirere akote hanyuma ndabwe ngo entrepreneur kujya ku mushoferi ugatakajya kanuka kamombeje kogaruka ukarabe gusagitse utakitaye ukarabe gusaga ndakokemo hanyuma on avance. Yes, ngoma cinza kuri iki kibazo rero wariko uravuga umaze gushika mu kuba umu entrepreneur wamaze kuba umu entrepreneur watanguye gukora imigambi yawe canke imirimo yawe ni gute ushobora kuba wo kwiyungunganya hama ukazotera imbere iyo utanguye umugambi utangura vyanka ugatangura bukebuke ugatangura bukebuke ni gute ushobora kuziganya hama ejo uzovemwo ikintu gikomeye mbega umutayi watanguje umugambi wawe ni wo kubamwo nuzo gutunga mu buzima bwawe canke ugomba kwiyungunganya gute kugira ngo ejo uzobundi umuntu akomeye ugomba kumenya gute ukuyungunganya kugira ngo uzokomere. Okay, murakoze cyane kintu mwiza guherako aho wenda nshaka kubwira abantu ugomba kuba umu entrepreneur wese nakwe kugira n'urugendo rutoroshe cyane hanyuma itufata ibintu by'ubu entrepreneur tuvyashoshe nuko muracabwiza kubaho ubundi bwo kuba umu entrepreneur umva ko ari urugendo ni urugendo rwiza gushira aparkarubamwo mugu byaba byidufise n'ukundi kuntu akote ubagiyeho Yenda vuga burya presque la majorité abanyeshuri nibo bantu ba mbere bavuga basa n'aborohewe kuko uri umunyeshuri nturagira umuryango uri umunyeshuri ntuba nkabiga muri kaminuza z'u Burundi nk'akarorero amasharge bien sûr mugabo usanga hari dufaranga ronka duke rero ikibazo kihari nubona ushaka umu entrepreneur fata amafaranga make ushobora kuronka uyaziganye mugo uvuga ati je ndiko ndaziganiriza iki kintu et puis au fur et à mesure uvuga ugiye n'igihe uvuga ati iki kintu aya mafaranga cya kintu nakiroza wowe icyo uri gukora mu cyo uri kuraziganya n'iki urarondera ibintu bidasaba iki bidasaba amafaranga ndavuga ati les informations ukagira curiosité dans les entreprises similaires comment ugomba kugira nka ntoze nka entreprise ko je ndibuka icyo gihe ngitangura akazi ko kumugoroba navuze ati karimwe amategeko vraiment arenze niho kazi kambere maze gukora gana kandi gukora gafite amategeko ndiyumva ko umu entrepreneur je niyumviriye kugira entreprise nafaje gihe ntangura kuja mu makati yose ashoboka nashaka guhanza narabuze G2 Prune de Japon narayibuze ije yiki ji mvuga mbe n'amatunda mu Kirundi narayibuze amatunda narayibuze niwo musi ndayitora tandatora alors icyo gihe gito cyamfata niki sinari mfise les moyens financiers amafaranga ugira iki ashobora gushinga uruganda ushiba ko niga na kaminuza ya privé cyari bigoye no kugira nziganye no kuziganya icyo nakoze ni iki ni kimwe nako nakubwira kuva iyo 2021 même jusqu'à nos jours nagize kinago mpiga les informations mbega Prune de Japoniki nogira ba icyo twita valorisation yo produit niki mu Burundi kirahari kiragwiriye bacanga niki kugira iki kugira ngo iyo ngire uwo mutobe mbega abantu barawukunda iyo Prune de Japan irafise ingorane ku buzima bw'umuntu okay ndajande cyaye ndiga no musi ndaciga no musi ndaciga icyo nkora nikihe nkunda ndagenda mu handi ma entreprise similaire bakora Jido Marakucha Jidanana Jido Domange donc nkagenda nkaraba timbega none abo bo babikora gute ajya ne ma information nkagira curiosité hanyuma nkacana ikantu keke pa kugira ngo nongera nziganya d'autre part je kugira ngo hanyuma ninagira gute
ninshika kuri ya ntego yanje ya ndondoro yanje bizomfasha kugira iki kuba mfise ama information negeranje quelque part yesi na témoignage ni imbogamizi zirimo kugira ngo ishike ko entrepreneur hanyuma changira iki chandema avec mon projet c'est ça yes uratanguye umugambi uraparvena kuronka ibihumbi ijana ku kwezi ayo nayo inyungu ni gute ushobora kuyajera kugira ngo ejo uzogira ikindi kintu uvamo urabayeho ubuzima busanzwe okay donc management uvuze ati urashaka kuba ufise umugambi wawe utanguye ngaha hanyuma uronka ibihumbi ijana cy'inyungu ni gute wogira gute woyaziganya hanyuma prochaine fois ugire gute wiyunganye donc wagure ariko wibuke ubuzima tubayemo ico ni kibazo cyiza cyane hanyuma ubundi cyo twita inyungu benshi ntibaramenya n'ico ari cyo inyungu ni iyi benshi ntibaramenya ico ari cyo bafata ngo ndaranguye ngo biharage ngo byo miliyoni ngo ndanje miliyoni 500 ngo ndakuyemwo ngo iyo ni inyungu iyo siyo nyungu reko twadukeneye nk'umujene entrepreneur ubundi bwo inyungu wakweye amasharge yo donc wakweye ibikwega byose n'ibyega bukoresha hanyuma utwo dufaranga duke ndio twita inyungu kubera ubu mu entrepreneur ubundi bwo ingorane imwe nasanze y'aba entrepreneur ni entrepreneuriat. Le problème des entrepreneurs, c'est l'entrepreneuriat. Jewe ndi Anatole. Ndandaza inanasi. Ndarose ibihumbi 10 by'inyungu, ngwa kwezi nangahe ni 300,000. Jewe ndi Anatole nyene. Cyashaka kudandaza n'amapfuka. Ayo mavuka cyane kwa 5,000. Ukwezi ni 5. Je ndi Anatole nyene, cyazanga kudandaza nibiyoba. Ça c'est un problème. None uri se toi ser urumwe uci managinga gute umenya donc wiruka mikihe nike uca kugira ibyo uri umuntu atite personnel donc toute ta personne physique umuntu yikora ku giti cyawe nyene ntubwiza kubikora ibyo muri kwa personne morale juste ari nka ini société ari abantu bari hamwe umwavuga ati dabiki naje kuri iki rero kitwani ari ingone ikiba iyo entrepreneuria ntitumenya amafaranga ubundi ingone gura nayo amafaranga ameze nk'iki okay nigeze kwa ndiko ndiga mu mesini ga muri university mu kabiri nagize bakendo nkanu y'ibijyanye na development lab icyambere gimbizi ikibazo cyambaye batanga kumbaza urashaka amafaranga ndabyati ego bambaza uwo guha ibihumbi ijana wabikoze ko nige by'ubutunzi nigira umuhinga ngo ndabishyira kuri muri konti kabibika kandi nige by'ubutunzi aho nari mbaye umuhinga barambye ati bwawe ni amafaranga urayashaka mugabo ntuyazi barambye ati amafaranga wewe nuyashaka ameze kujya ku mukobwa ujya avuga ati wambwa ndagukunze hanyuma nkamujya ati umunsi ugahera nta message ubundi munsi ugahera nta message ubundi munsi ugahera nta message wambwa avuga ati wamutipa ari mu yindi mikino ntasubira no kukuronda ubundi iyo amafaranga ntagira gute nakunda umuntu agira gute ayicarika ego ayicarika akenagira gute aguma ari en circulation ego rero nk'umujene entrepreneur no muravuze ati le problème des entrepreneurs c'est entrepreneuriat nous yakoresha de sens négatif nous yakoresha de sens négatif ubundi wagize gute urahomba sens positif rero ni igihe ubundi bwo jampa kuri konti gende imitanyame kwa ari cinza mugabo ndayashyize code ni faso igiye icyo kura kiza general ibihumbi 100 ku kwezi niko byanje biriko biragira gute biriko fonctionner donc biri amuvuma ibyo ibihumbi 100 ndose ndabirose ku kwezi kumwe reka ndabishira muri banki jewe ni nabishira muri banki y'amagabari banki ni mu ncungire ni mumbikira amafaranga
ndakwa mpombe ndayiha banki nkabwira ati ayo mafaranga namwe nimuyakoreshe muzonyungukira hanyuma agakoresha uwundi muntu banki nizeye noneho amera nka BCB cyangwa banko nkagira ubwoba nogira ubwoba arakainsido do microfinance kamwe kavutse jo kama bataka ofira mezire gashobora kujya n'amanorome yo kushinga mwana ashobora kukuga mo nka BCB ntabwo wangira ngo ati ndagwaye amafaranga ati jewe muzoza mugute muzamanya ayo mafaranga bazonyungukira jewe ndiko ndabyaza umusaruro kandi byo kuba byandiko ndiko ndabibanda batubwiye ati bo bavuga ati twege amafaranga utangura kungukira après 6 mois mucamugiranira ki contrat ndabaye amafaranga ucoje utumba ati none ibihumbi ijana bakungukira ngahe ubundi bwo ico nakimenye niga mu gatatu muri kaminuza ugiye kuguza konti uruguza konti cyo bita konti d'épargne konti yo kuziganya niyo duharwa n'abantrepreneur ushaka amafaranga ukazurongerereza ko nayo wongerereje ko akagenda arunguka nuba wemerewe kuziganya mu gicu uco bawemerewe kuyakurako mugabo urose bumbijana korera urose bumbitano shirako nukuvuga itariki yagiriye ubutanga guharura iki guharura inyungu yes tanga guharura inyungu compte d'épargne nitwa compte d'épargne yes iyo tanga iki utanga guharura inyungu nukuvuga je nk'uyu munsi turi ro2 ro2 ndashyize ko 100,000 a partir ya ro2 batanga guharura inyungu nukuvuga itariki zibiri z'ukwicumi-na-12 cyangwa kuraba inyungu banki nyungukira kwa amafaranga nando shaka mu kumunana je après 6 mois n'amafaranga nakize ngenda kuraba inyungu yayo naraje ko mu kwa kabiri après 6 mois ndaraba inyungu yayo abacho cyo twita intérêt composé yo intérêt composé no kuvuga iki paragwitishamwo cyo gituma burya iyo ugiye kumuje na entrepreneur wongere warize n'amahirwe menshi ko nkumba jate okay entre intérêt composé na intérêt simple semiki cyangwa ni intérêt composé ko intérêt simple nimbo uyu munsi intérêt ibihumbi ijana bakanyukira ibihumbi 6 après 6 mois iyo tuyita intérêt simple nukuvuga chaque 6 mois dokwanyukira 6,000 yo ni intérêt simple muga intérêt composé cyangwa ati l'intérêt de dimanche sera le capital de l'Inde. Jewe do simesi nazikeneye. Oya. Zishiremwo muga nabo cyezunguruza zongereza umutahe. Nukuvuga ku ntambwe ya mbere bafashe umutahe w'ibihumbi ijana. Ninshaka izo 6,000 z'inyungu. Tamuntera nide tangira 106,000 uburefwe dukurikira dugaharura inyungu yiki muzumara kuri 106,000 hanyuma tandao nka 106,600 cyansura nkubiteko donc yari kwita intérêt composé ufira mezi rusanga amafaranga arakayabo yes tuganire byinshi kandi bitandukanye ariko dusozera n'ikiganiro cacu impanuro ushobora guha umwana umujene yiga muri kaminuza uno munsi niyi uko benshi no munsi bariko biga abona yuko azuronka akazi ka leta ariko impanuro ushobora kumuha niyihe muri uno mwanya okay murakoze hanyuma mu gusoza kino kiganiro cya buri kiyago je nobona umuntu yobanda kuja kwivuza umuntu umujene wari we wese wo muri kaminuza yobanda kuja kwivuza ubundi bwo umuntu niwe yimenya umuntu niwe yimenya akagira gute akabana akagenda akivuza akamenya ati ureje nanjye nabaye umuntu mushasha iyo ubaye rero umuntu mushasha ucuza rero mu isi ya none shaho cyakina kubwira nyawutandukanya akazi n'umurimo roshwaye clair ubundi bwo n'Imana do yamahitamo hitamo urupfu n'ubugingo hanyuma wihisemo kuronka kurondera akazi igare nkurondera akazi nimukizemo kurondera umurimo iga nkurondera umurimo iyo umunyeshuri bitandukanye bari ndi hehe yo uca wiga nkurondera akazi bitandukanye gute n'uwiga nkurondera umurimo nibyo
jewe ni niga ndondera akazi ndiga menya amategeko y'akazi bivanye n'ibyo ndiko ndiga mugabo uwiga donc arondera umurimo je mfata ibyo byo nize nkabishira mu buzima busanzwe nkamenya none birakora gute noba ndiko ndikorera atari ntako ndakorera umuntu je nk'uyu munsi nta muntu byatimbire comptability ubu ndabe ko umugambi wanje wungutse oya none ari byo nize wumva gute mugabo giyo niga nza kurondera akazi nariko vyiga nkabisiga muri syllabus parape nkanda ni mungire formation twegire gute nzorukure akazi umuntu jewe uyu munsi sakade kaze kose nokora saka ariko kose nokora uyu munsi umbwiye ati okay Anatole tore saa 6h saa moya nizo mu gitondo saa 10 ndagwe 300 ku kwezi nubwo ati burarindiriye uzomumagara ikindi gihe ivyo wow kuko ni ndakora akazi kawe ndagenda gakotse simnanze saa 8 bambe saa moya z'inusu y'igitondo nanjye saa 11 ndidepasa kurangahe ndajya amafaranga ngahe hari ibindi bintu burya atabantu turamenya imibereho y'abandi bantu ubundi kwana n'abandi bantu presque we conform ko biconform none we turakwana muri banki uzoza wambaye karuvati nze nambaye kinyebere uzogira mariage ndeye kugushikira uzoja ku kanogo ndeye kuguherekeza canke uzoja gufungura kuri buffet ureke kugenda nawe canja kuritse guhariya mu myotsi hariya cyangwa akazi kamwe rero niyo icore nico je ntira kwatanze bane ndakwikonfuma n'abandi utabaye daye meme norme vuga ati reka ayo 300,000 ndayahige muri bikogwa hangi wanje ndushe je ndaruhuka je n'abantu dukorana ndababwira ati okay jewe tujyana icyo twita mu mahando kurundo hande rw'iwanje ndakora ibi nako ruhande rw'iwawe urakora ibi hanyuma jewe mvuga ati ndafatiriwe nokone seke mafise kibazo ibi gitomo rero muganteye baje na entrepreneur dufatiye misi ya none ubu nta bukihari rero nibige barondera umurimo sur kandi je suis sûr certain nubwo bica kuri process ndende birashoboka wewe gusa bisaba yuko wewe wimenya ukagenda ukamenya none umu entrepreneur niki abwiza kugira iki kuba gute nuye muntu ugira gute wo kumfata kuboko ninde wo kugira ibyanje ko ni wabwira umusazi ushaka umu entrepreneur ntazokumvira ubutakaje umwanya singombo cyaho naciye mugabo unyegereye no kubwira ati mwana migenda mwinzira iye nimba uri se kuma entrepreneur yes Anatole reka ndagushimire cyane gose antuka tuyigiye byinshi ku muntu agomba kwiga entrepreneur ku muntu agomba entrepreneuria ku muntu ashaka gutera imbere ku muntu ashaka kuba entrepreneur kuva hasi gushika hejuru mbega ni gute ushobora kwiyungunganya mbega ni gute ushobora kuzoba wipfuza uno munsi Anatole kadufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku banyeshuri no ku bandi bose bagiye batandukanye reka ndabashimiye cyane gose ndagushimira cyane gose nawe murakoze cyane kunshimira nizeye ko n'ikintu nashaka kubarondera kandi muzo twita nuko nta kibazo ko byose tubikora ku nyungu bw'Imana. Yes, merci beaucoup mwebwe musanzwe dukurikirana kuri channel yacu Dieudonné Ndi ndabura subscribe kuri channel yacu kuza mukurikirana n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Merci beaucoup.